kalendar ki ot atu bang ke Desember taring ko rapo apasi ko dam lo lapen abang sot Desember taring ko rapo ke Christmas lo pu ke hok cheng munit amen abang ke la pu hello Sextus Julius Africanus Sextus Julius Africanus labang ke haru ini rai ko rai si nengka haru ini rai ko rai si 221 AD Yesus Kristus mahang tek det haru ini rai ko rai si nengka Yesus Kristus mahang ke tek ke 4 AD mane Anno Domini pulo labang so prang ke BC pulo la 4 BC si Yesus nga mahang tek lo la pen haru ini rai ko rai si bang ke Christmas katalong sing piniar ni bang ke per thet dang ong dung atau bang ke la bang so Christmas ani talong dun lo non piniar ni atepi apan la bang so Christmas arni a meaning apan kadu ka ve apan ka pi jokoban ki phodam je dak hini Timothy angdeng pi hini la pen angdeng so nerket pen Christian an la dak neli porhidam phelo ilong alain sini di porhi copo long ni long thong ni lang lam di ning hang lo da ka pusi kipu birta ke me ka pache thang a potsi neli kisung ponang lo kititang atum anggong pen kithur a Jesu Kristo apan chimatha thuno neli ka pache thang a birta ke me along ke than ason thak thaksi alang ni ke David asulo lahelo arnam kangwai tang amuni da tumta Kristo Jisu penajok kivan akijok longsi kijut un e adakatul kivan jisi nili halatuma phan ajok kado kave sonta cicak bonglo kado kave tuma phan kapijok abang Lasona taksi ladak look angdeng pi hini long nile ako porhi tupo Pima pini David arong supi along nang lituma phan kapajok abang pirthe hatche tanglo hempu Kristo alang li helo lapen nang lituma phan ang thek la helo hala usuthi ia phan pe pen katelom lapen la long hong arlo ki nang litum thek dam longpu la karna malom alam lo karna malam kapor hia puthak karna mahirjume kapidonan anam jodom sinan kithe perfect nang kado kabe klem thak thek abang hem for nam nang lam ke renge lapen aja kong du nang lam pen ajok si lakato kave kitip kiteng kason semar anta langlo labang swan lam ke ajakong tadu lapen akenang tadu nitu muni datu mapan akenang tepik labang swan lam kirenget arna malam non ne nut nang ban ki biaban ladak nang hong from nang karjudun kado kave atum kapatujo ya ki kapatujo ya lam kachini dak ji apan nang karjo kang thi pele nang palam sudun tha labang salam karju pele jok kado kave tum se tame ahir ju me ke long pen ni ngarong ni kan sampen labang so hem pen ki barlong ke plan tha ale kave alam an nitu maningar mo pen var tha karju vek nang ji alam le nitu mo pan papar ju long chot tha Hemfu Jesu Kristo amen kasi nang suardong lo. Amen. Kato ko thik lo bang kriya sonte chiton terem ta hai mene. Ala ka chiton je phansi som thom da bi lo. Bang thom le chot. Ladaki pu gela pu hello. Alang litum ansi latuma khi atilu chi pursi. Alang li phan ning ki me pen ser. Hijung apik lapen kanem pru ajang tu adam pilo ser hijung apik kanem pru ajang tu labang ening jibilo na labang so ser bang ke ser lo pidu se ser ki bi pulotang te
Athema Jisu ke recho putuk ke share na sila salam lam. Aposi la ke recho pu ante. Recho atum ana recho pu ante ka posi tekere atum share wan tu. Tekere posi kilu tum kale dera posi gift ka kopele akapre ka son lagi pigali. A meaning gitu, a son gitu, a gift segitu. Sonia bangke hijung apik. Ana bangso hijung apik amena bangke frankincense. Well, frankincense. Ana bangso frankincense ke kopi tu si hijung apik ke pulutan te arnam kangthir et. Wah apa? Recu cota kali lagi. Arnam apa ta arnam lagi? Ate arnam apa kang duki hijung apik pensi hakku buat ke kang duk titi. Hijung apik pensi arna malong dampo panen problem po la kardom hema per rote hijung apik pensi ami hi patom tipo panen problem je pido pose ke panen pro pulutante arnam poke ho arnam poke ho interior la pen akhi jut si bangke jang tunem pro la bangso jang tunem pro men ke mar kusigipo MYRRH la bangso mar amar ke kiti kapak tip dia pan lamangsa ajisu ke rechu chota kali arnam chota kali muni da pa pan kiti dia pan poposi lang lok break lot anu taklang lok na chong de athera tumi ke thekere po kilu dun dale da po arnam ase bang tuti na me opine project le paklang ta la tum ke study de lasona tuma phanda Jisu Kristo ka mahanang theklo. Ye thekere atunta achik klu sekeban. Labang soa Jisu apan ke theklong ji apan rechu ki mi ke preklot. Latuma astronomer atum kapure lapen ke kala kelang katar lipen aka prek achik lulong so son kali la ke rechu ki mi ki bangan theklo ke apot da hungdun nona hung duno. Bible long tokte ko ana kilometer tong ke bang ne seta ni hang pen ke bang tekere pur ke tekere pur bante jong si Bethlehem jong si Jisu Kristo mahang ke teka dim pur tante ani hang pur tante Arabian nalo Saudi Arabia nalo amen ta jume pik latum yaha ke Egypt ni hang pu Egypt na tu lape yaha ke Arab na tu lapen inu tu bangke ledung de ada bangke India pen usi ong tu betul komentator tu ibu India pen anta ake thekere do masuk India pen bangke ledung de seta bangke thoma tu bangke damlo la bangso a thekere tu molong dun chiklong so dun bon a chiklu har bangso ke tobar lagi me kali gari lagi tu kali latun ke ka udah thak lok si Kurui sarmana jo dokkai ka jo here meme aju nang par thaisi Bethlehem along mupen a ser lapen hijung a phi lapen kanen pro jang thu Jisu ke ngi bang lo la bang so Jisu phanang thek long lo hala bang so pe ito phan ke thana bang ke bir the tha Jisu Kristo mahana ke theke re no phan lo abar sai ti so nie bang ke recho phan bang lo aja kong kita apa nama lo? Recho pulutang teh aja kong, lapen ke plan. Athe ke Jisu Kristo mahang ke thek dia pan ke labangso ke theke retum ke bang ceng ke Judea along Herod recho long sebenarnya. Athe Judea long ke langsung ke recho ke Herod lo. Ala bangso Herod acat lang nopik dong. He nopik lo bangso recho Herod ke. Kai ta power pan lok sik kari lagi. Nisit bang cerai na, ning hoi bang cerai na. Lapu am sila bangsa rechu ke kahing nolo asupu bang hini apanta nere chuang hoi nang hidet na pu patilo furki mo jo si polida mo betela bangso hero ke kapang chama so kumat sia supu hona si pati bang do piro si pati la bangso au sumar mo nan thelo te ni dinong cerai po apon ne mangela suang hoi mang jok na pipe ni supu hona pipe Wah join si aso po bang ini pada seperti itu. Labang so nare colong ta, birta ni memang.
no Jisu pu alam the ta kapopor hia bang ta than peklar lo kapi jok aban ong dung atung la bangso Christmas apan kachini dam de tunta dulang dunia ni la bangso Christmas ke kumat tu apan la bangso Christmas ke kopi apan si katalon Piniar di ladak li tumsu tamela bangso Christmas katalon ke kopi apan lapen kuson si talon nangji kopi apan lapen kuson si talon nangji la bangso alam le kicing sia Christmas alam le ini bisa tanang kaduk kave tu alam kaduk kave apan kapi jok apan non hejong li tum Bible ang denga puhian lo la bangso a Jisu Kristo pirthe kahache ji puke nengkan parup froksi apran penta montri itu montri bom than mek bang atu Isaiah montri ta than no Joel ta than no Micah ta than no Daniel ta than no lanchot kalisi Genesis long Moses kitab Genesis long pap penapot ang ton put der phi kuruya phan arnam kang ton hut arlu supen amhang ke thek bang simunang phan ke nang fu nang dong robji ko hala ta montreal lo tar mane tirthe pap nang dudel lo arnam ka pinchong tirthe ke pap pensi ahir juno put der lo adam la pen hova ipusa re pisar to pap ke klem ka pangcheng penapot Sitame arnam ke kapi jok jia pan abar saida halabang surpen a planning do elo labang li tun chini lo na lapen labang so kapi jok abang ke kaduk kabe tu apa inut bangi ya pancot kali kacong vai vong atu pancot kali mahang ke the ke Yehudi tu malong se mahang thek lo Jerusalem malong se mahang thek lo Bethlehem malong se mahang thek lo Galilea det Jerusalem havar Israel akhe tumang bompen seta labangso Jisu ke Israel atuma pancot kali Yehudi atuma pancot kali bonta pirthe adang akhe ke do an ajak ke do an kapinchong amar ke do an apan kapi jogji abang lo an labangso RJ bangke kicing si a Christmas along si peklanda kicing si a Christmas along si peklanda labang so alam neli tum non bang ece pansena lapen kicing si a Christmas along si than dak lo lapen jak tho mamuni tho ma